أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mi smo počeli da učimo časni Kur'an. Obično ljudi kada čitaju prevod i na brzo oni prođu kroz prevoda i misli da oni su shvatili ovo Božje poruka. Ali časni Kur'an je jedna takav Božje knjiga koja ima duboko isto značenje. I danas mi ćemo početi od prvi sura koja se zove sura Al-Fatiha. Fatiha je kao vrata kada mi hoćemo da uđemo u časnom Kur'anu i ovo je taj vrata, ovo je taj suština u časnom Kur'anu koja stoji u početak. I ne možemo da čitamo časni Kur'an i ne možemo da počnemo dok ne uđemo kroz vrata. I surat Fatiha je najbitna sura u časnom Kur'anu i u islamu. Svaki musliman obavlja 5 dnevni namaza i na svakom rekat on uči isto Fatiha. Ako nema Fatiha, onda nema namaza. I zato je toliko bitno za ova sura, ovo je toliko bitna. Ako ne učimo Fatiha, onda nema namaz. I zato ovo je poruka, ovo je najbitna sura u časnom Kur'anu i koja časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem primio u Mekka. I za ovo sura časni Kur'an kaže: "Walakad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anil azim." 15. sura, 88. ajet. Mi smo zaista tebi dali 7 često ponavljeni ajeta i uzvišeni Kur'an. I kako časni Kur'an piše i tako postao stvarnost. Od jedne strane, od jedna država do druga država u širom svijetu, bilo gdje živi muslimani, oni obavljaju namaz i svaki čovjek ko obavlja namaz, on uči ova sura. I zato Allah kaže: mi smo zaista tebe dali 7 često ponavljeni ajeta i uzvišeni Kur'an. I ova sura je također, i prema nekim hadisima isto se kaže, ova sura je također drugi put bila objavljena u Medini. I vrijeme njezine prve objave, međutim, može biti rano vrijeme poslanstvo. U rano poslanstvo časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio ova sura. I imena ove sure. Ova sura kako se zove Fatiha i zato isto taj sura ima još nekoliko imena. I zbog širok značenje ova sura i taj sura ima više ime. I ovo ime isto je rečeno od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Na primjer, ovo se zove Al-Fatiha, As-Salat, Al-Hamd, Al-Qur'an, Al-Qur'an al-Azim, As-Sab al-Masani, Al-Kitab, Al-Shifa, Al-Ruqiyya i Al-Kanz. I tako, ako sada ja počnemo da učimo prevod za svaki ovo ime, i onda to čisto treba da bude dosta vrijeme. Na primjer, Fatihatul Kitab, početno
ova knjiga, kao Fatiha se znači nešto nešto kao se otvara. To znači kada mi uđemo u nekome dvor i nekome kuće, onda uđemo kroz vrata. I vrata ako je zatvorena, mi ne možemo da uđemo. I Fatiha isto se znači kao ovo se otvara. Fatihatul Kitab, ova knjiga se otvara kroz ovo Fatiha. I kada se otvara vrata, onda mi možemo da uđemo i onda možemo da saznamo. Sura Fatiha ima suština u časni Kur'an i ako mi uzimamo ovo 7 ajeta i kada se kaže ova je majka od Kur'ana, i to znači jedan ajet vrijedi kao jedan dio u časni Kur'an. I ako podijelimo Kur'an na 7 dijela, onda jedan ajet od surat Fatiha obuhvati kao jedan dio u časni Kur'an. I kada se kaže Umul Kur'an, to znači majka Kur'ana, označava da ova sura tvori kratak sadržaj cijelog Kur'ana i Ashabul Masani, 7 često ponavljeni ajeta, Umul Kitab, majka knjige, Ash-Shifa, to znači lijek. Isto se kaže ako je čovjek bolestan i neko uči Fatihu za zdravlje, onda Allah pomaže. Kaže se jednom nekoliko sledbenika, oni su bili negdje na putu i stigli u jedno mjesto i ljudi nisu primili ni kao gosti, bili su gladni. I slučajno i zmija pojeo poglavar. I jedan tako se kaže, na drugom mjestu se kaže taj njihova poglavar imao jako boli glava. I jedan sledbenik on učio surat Fatiha i za njega i puhao i onda je on ozdravio. I ovi ljudi su dali neki poklon. I kada su se vratili, oni su pričali sa časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i njemu bio drago i što oni znaju da ova sura isto je lijek, to znači liječi. I časni Kur'an je od Boga i prethodne Božje knjige isto su od Boga. I mi smo prije pričali kako je Musa a.s. ima predskazanje za dolazak jedan uzvišen poslanik. I mi isto imamo neki predskazanje u Novi Zavjet. I tamo isto se kaže vezane taj sura Al-Fatiha. I tamo se piše vidio sam jednog drugog jakog anđela kako silazi sa neba i u svoju je ruci ima otvoren mali svitak i stavio je svoju desnu nogu na more, a lijevu na zemlji. Novi Zavjet, otkrivenije 10 i prvi i drugi taj dio. Hibro riječ za otvorena je futuh i što je isto kao arapski riječ Fatiha. Isto tako i kad je on povikao 7 gromova, javilo se svojim glasom. Otkrivenije 10, 3 i 4. To znači Biblija isto tvrdi, isto se govori za Fatihu. I kada pričamo sa kršćanima, oni kažu ovo preskazanje je za dolazak Isus, za njegov drugi dolazak Isus. Ali mi vjerujemo da je on je umro i Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. on je došao u njegovo mjesto kao običani Mesija za naš doba. I on napisao jedan komentar na surat Fatiha. I to je velika jedna knjiga, objasnio i kako ovdje se kaže, tako je onda ispao. To znači on objasnio šta znači ovo Fatiha, šta znači ovi predskazani od Biblija. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao sura Fatiha najvažnija sura časnog Kur'ana. Ovo piše Buhari. Ova sura sadrži
suštinu cijelog kuranskog učenja i odnosa između, ovdje je isto rečeno, odnosa između Boga i čovjeka, 4 osnovna Božje atributa, Rab, to znači stvaralac, održavalac i razvijač. Rahman, to znači samilosni, Rahim, milostivi i Malik Jaumiddin, gospodar sudnjeg dana. I tako časni ovo Božje riječi, surat Fatiha ima baš puno šta se tiče tema od ova sura, je bogata sura. I poslije kada mi objasnit ćemo, inša Allah, onda će vam biti jasno. I kada mi samo pročitamo i prođemo kroz sura Fatiha i ne mislimo koliko ima ovdje riznica šta se tiče za znanje. I časni Kur'an isto se kaže fa iza qara'tal Qur'ana fastaiz billahi minish shaitanir rajim, surat An-Nahl 99. ajet. Kad učiš Kur'an, traži zaštitu kod Allaha od šetana odbačenog. 16. sura 99. ajeta. To znači prije nego počinemo sa učenjem Kur'anom, svaki put treba da učimo auzu billahi mine šeitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, i onda dalje učimo taj dio što treba da se učimo. Ova sura objavljena prije hidžre sadrži 7 ajeta sa bismillah. U ime Allaha, bismillahirrahmanirrahim, u ime Allaha, milostivog, darovaca bez traženje samilosnog. Allah je ime vrhovnog bića koji je jedini posjednik svih završenih atributa i potpuno je slobodan od svih mogućih mahana. To znači ovo arapski riječ Allah znači taj bića koja je završen. Allah sam ovo riječ to znači taj bića koja je završen i kod njega nema nikakva mana i kod njega se nalazi potpuno sve završeni stvari. Ovo ime Allah na arapskom ne koristi na bilo za koje neki drugi bića. Ovo je samo pripada lično Boga. A drugi Božji atributa, Rab, Rahman, Rahim, Malik Jaumiddin, manje rang može se nalazi kod čovjeka, ali ime Allah samo pripada Boga. I kada se ova sura se počne sa bismillah, to znači u ime Allaha. Ovdje nije rečeno šta znači u ime Allaha i onda neki komentari oni su pisali ovo je kada je tako rečeno, nije rečeno ova sura počne sa bismillah, ali čitate sa bismillah, ali počete sa bismillah, nego ostavio Bog tako otvoreno da može da bude više značenje. To znači mi počnemo, ali mi učimo u ime Allaha. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nama rekao, kad god nešto počete, kad god hoćete da nešto radite, onda treba da počete sa bismillah. I onda će biti Božji barakat. I zato kada mi jedemo, onda je nama rečeno da učite bismillah. Kada jedan musliman zakoli neki životinje, onda treba da učimo bismillah. To znači kada učimo bismillah, onda ovo bude kao dozvola od Allaha. Kao Allah nama dozvolio da mi jedemo, dozvolio da mi pijemo, dozvolio da mi zakolimo, dozvolio da mi obučimo, onda treba da se učimo bismillah. I kada učimo bismillah, onda naša stvar bude bolje i lijep. I ne može da neko radi neka loša djela i onda on kaže ja sam učio bismillah i tako sam dobio Božje dozvola. Bog je čist. Ne može da on stoji sa nečisti stvari. Ako jedan čovjek radi nešto
loše i onda ne smije da on kaže ja sam učio bismillah i imam dozvola. Zato u ime Allah kada mi kažemo, to znači i ovo mora da bude sa dozvoljeni stvari. Šta je on nama dozvolio. I kada mi koristimo stvari, žela, pića, bilo šta sa njegov ime, onda mi imamo dozvola od Boga i onda taj stvar je bolje za naš zdravlje. I ima ovo isto je taj interesantna stvar. Svaka sura u časnom Kur'anu počene sa Bismillahirrahmanirrahim. Časni Kur'an ima 114 sura. Jedna sura, surat At-Tauba, ali ima drugi ime sura Al-Bara, ne počene sa Bismillah. I faktički onda postane 113 puta Bismillah. Ali interesantno je na drugom mjestu u surat Naml i tamo piše još kada se kaže Hazrat Sulejman a.s. on poslao pismo prema kraljica Sabe i onda taj pismo počene sa Bismillahirrahmanirrahim. I tako 114 imamo sura u časnom Kuranu i 114 puta je rečeno taj ajet Bismillahirrahmanirrahim. I neki drugi muslimani oni misli da Bismillahirrahmanirrahim nije dio ali oni ne računaju kao prvi ajet od svakog sura. U Ahmadija muslimanskog džamata mi računamo Bismillahirrahmanirrahim kao prvi ajet svakog sura. I zato što neki sledbenici oni su rekli i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je dobio nova sura i poslanik sallallahu alejhi ve sellem počeo sa Bismillahirrahmanirrahim i tako smo saznali i sada je počeo nova sura u časnom Kuranu. I kod nas prevod gdje god mi koristimo prevod časnog Kurana, ako vi gledate broje sura, a broj ajeta, onda može da jedan smanjite ako hoćete da gledate kod svoj prevod Kurana. Naprimjer, ako je kod nas ajet 99 i kod vas će biti 98. Tako da znate. I još jedna stvar vezane Bismillahirrahmanirrahim i kršćani kažu da muslimani ovo kopiraju. Oni su uzeli od kršćanske učenje taj ajet. Ali časni Kur'an kada je koristio ovo Bismillahirrahmanirrahim i kada je bilo rečeno da Hazrat Sulejman a.s. on kada je poslao pismo on koristio Bismillahirrahmanirrahim i tako muslimani oni već saznaju i oni su već prihvatili ovo da ovo je bio prije isto rečeno. Ime Allah je koristan uvijek. Bog je jedan. Isti Bog je sada koji je bio prije nekoliko hiljada godina. I zato nema nikakva ovo problem ako muslimani oni su koristili. Sada ja ću jednom prvo pročitati ovo prevod i onda inšallah objasnit ćemo neke stvari. Onda drugi ajet Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sva hvala pripada Allahu, gospodaru svih svjetova. Ar-Rahman-Rahim, milostivom, darovatcu bez traženje sa milosnom. Maliki Yawmiddin, vladaru sudnik dana, iyaka nabudu, mi jedino tebe obožavamo, va iyaka nasta'in, i jedino od tebe pomoć tražimo. Ihdina siratal mustaqim, uputi nas na pravi put, siratal lazina anamta alehim, na put oni kojima si dao blagodati, gairil magdubi alehim waladdallin, i na koje se nije srdžba izlila i koji nisu zalutali. Ovo je surat Al-Fatiha
koja priča za Boga i koja priča za čovjek i koja priča kako treba da mi molimo od Allaha. To znači kada mi kažemo Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sva hvala pripada Allahu, gospodar svih svjetova i milostivom Ar-Rahman, to znači milostiv, i Ar-Rahman je taj Božji atributa koja obuhvata sve stvari. To znači Ar-Rahman, to znači taj biće, taj gospodar koje bezbedi stvari bez neka naša dijela. Na primjer, prije nego da čovjek bio rođen, Allah prije rođenje već bezbedio hrana, pića, zemlje i sve stvari, na primjer, ako uzimamo za životinje i šta god je bio potrebno za životinje, sve stvari Allah već bezbedio prije nego stvorio čovjeka ili ostali ovi životinje. Za svaki stvar on već bezbedio hrana i sve, i ovo sve stvari što je bio potrebno za njihov život. I za taj stvar oni nisu radili. Ne može da jedan čovjek kaže ja prije svoje rođenje ja sam radio ovo i ovo i onda je Allah rekao ovo je sada tvoja nagrada ili naknada zato što ti si to radio. Ne. Na ovo Božji atribut je toliko širok da obuhvati sve život, da li živi biće ili ne živi biće. Svima obuhvati taj Ar-Rahman. I kada mi kažemo Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sve hvala pripada Allahu, gospodaru svih svjetova. I sada mi vidimo i kada uzimamo časni Kur'an, i časni Kur'an ne priča za gospodar Arapa, ali za gospodar jedna nacija, ali za gospodar muslimana, nego da priča gospodar svih svjetova. I ostali religije, i na primjer Jevrije, oni su odbili ovo Božji atribut Rahmanijet, to znači ovo Božji milostiv. Na primjer, oni su rekli kao Bog je samo za Izraelčanima. Kao on ne pripada tih ljudi koji su bili prije Izraeli. I isto taj gospodar ne pripada ni koji su došli poslije. Oni su ograničali Boga. Ali kada ovo jedan ajet od surat Fatiha kaže Alhamdulillahi Rabbil Alamin, to znači odbija takva filozofija. Mi ne možemo da kažemo da potpuno negiramo jevrijska religija. Zato što oni Jevrije koji su došli, koji su prihvatili taj poruka u početak, oni su bili vjernici, oni su bili dobri ljudi, oni su prihvatili svoje poslanik. Ali poslije toga, kasnije, kada oni su dobili pobjeda, onda oni nisu pokazali milost. I do danas oni su puno tvrdi. I zato na drugom mjestu časni Kur'an kaže njihove srce su kao kamen, ali jače od kamen, više tvrdo nego kamen. Ali časni Božja riječ kaže ne. Bog ne pripada jedna nacija. To je bio samo možda kroz istoriju bio jedna faza kada je Allah tako obratio prema tih nacije. Ali taj Božja poruka nije bio za uvijek. I zato taj poruka bio ograničena. I kršćani, kada oni su rekli da je Allah ne može da oprosti grijeh. Ako je čovjek neko pogrešio, Allah dok ne kazni, ne može da taj čovjek oslobodi.
Ali ovdje Allah kaže on je milostiv. I kada vi možete da oprostite nekoga ko pogreši, onda zašto Allah ne može da oprosti? I oni, Jevrije, oni su kada prihvatili takav vjerovanje, onda oni su ograničili Božje blagodati. I kršćani, Jevrije, oni su sastavili zajedno i kada su vjerovali da je Božje blagodat sada ostao samo prema Hazreti Isak a.s. i njegov djeci. I Hazreti Ismail a.s. njega su odbili, njega su odstranili i kao oni vjeruju jedan takav Boga koja pripada jedan nacija, jedan narod i kao ovi drugi nacije nisu Božji stvoreni. I kao da je Bog nije gospodar ostali nacije. I gospodar je samo pripada kršćanima ili Jevrijama. Ali Kur'an jedan ajet odbija ovo filosofija. Kaže ne, on je gospodar svih svjetova. I kada mi gledamo ovo filosofija od ostali religija, na primjer hinduizam i onda kod nije isto su takvi čudno vjerovanje kao da gospodar on nije taj gospodar koji stvara, on je samo nešto kao on koegzistira. Kod Hindusa oni vjeruju da je ovo stvari i duše su večenu, kao Bog je večen. I gospodar, on ne stvara duše, on ne stvara tijela, nego već postoji i on kao neki radnik ali nešto ima tamo stvari, on samo ispravi, uzmi jedan tijela, uzmi jedan duša i sastavi i tako je to njegov kao posao. Kao da on nije stvorio. Časni Kur'an na drugom mjestu kaže Allahu khaliqa kulli shay'in. On je stvoritelj za svakog stvar. I kada se kaže Alhamdulillahi Rabbil alamin, hvala, a sva hvala pripada Allahu, to znači Allah je drugo i svijet svjetova je nešto drugo. Ne može da budu ovi skupa zajedno. Isto svijet je velik. Ima nekoliko nacije u istočni dio u svijetu, na primjer ovi imaju Kinezi, Japan i Koreja i tamo ovi ljudi koji živi, oni imaju neka takva vrsta vjerovanja koja se nazvana kao pentizam. Prema njihove učenje oni misli Bog i priroda jedno isto. To znači a stvari i pojava su svijetu samo momenti božanskog svježovata. To je njihova filosofija da je stvari i Bog je isti. Oni ne misli da je Bog je odvojeno i stvari su odvojeno, nego misli i ta filosofija se zove penteizam. Da je priroda je Bog i Bog je priroda. I tako oni daju toliko poštovanje svoje predaka da isto oni obožavaju nešto toliko poštovaju kao da oni obožavaju prirodu. I onda oni misli priroda i Bog je isto. Ali kada učimo ova surat Fatiha koja kaže ne, Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rab, gospodar je nešto drugo, ovo svjetova je nešto drugo. I zato ovo samo jedan ajet odbija ovo sve filosofija. Ne može da vlasnik i ovo što bude imovina
bude isto. Ne može da bude tvorac i stvorenje bude isto. Stvorenje je nešto drugo što je on stvorio. I on je tvorac. On je taj koji je napravio. Zato ovo filozofija, kao sam rekao, filozofija od Hindusa, kao da je Bog je kao ko egzistira sa stvari jedno i zajedno, ovo je isto potpuno pogrešno. Običani Mesija a.s. on odbija ovo filozofija od Hindusa i napisao knjiga Brahini Ahmadija i još na mnogo mjesto on pokazao taj filozofija od Hindusa nema neki dokaz da ne smijemo da mi prihvatimo takva vrsta vjerovanje kako oni misli. Ali kada mi vidimo Božje stvorenje i vidimo da sve stvari su bili po planu. Allah planirao i onda on stvorio. I svaki put šta god, ako je na primjer kroz istorija bio jedan vrst života i onda taj vrsta života je nestao i poslije počeo nešto drugo, ali svaki put kad god on napravio nešto, izgleda da je to svječno biće. On zna šta on napravi, on zna šta on briše i šta je on napravi, onda već on bezbedi za njih sve stvari, on bezbedi hrana, pića kao smo prije pričali. Na primjer, Allah pravio razne vrste životinje. Na primjer, ako čitamo kroz istorija, svaki put kad god je on nešto napravio, onda već on bezbedio prije hrana. Na primjer, sada ako mi vidimo kon, magarac, krava i takvi vrsta života i već prije bio ova hrana i onda je on stvorio. Nije stvorio nešto, a šta nije bio za njih. Na primjer, kroz istorija prije nekoliko možda milion godina bio dinozor. I dinozor bio jedna velika vrsta, velika životinja. I u cijele zemlje oni su kao vladali. I onda odjednom oni su nestali. Kaže se kao pao neka meteor na zemlji i onda toliko je prašina podigla i sunce nije mogao da svetlost od sunce da stigne do zemlje i oni su bili dole bez onda hrana i onda su potpuno oni su bili uništeni. I sada poslije nekoliko milion godina čovjek kada je njemu bio potrebno nafta, ovo je nafta od ovo dinozor. Isto je ugal, isto železo. Sve stvari što je bio potrebno u budućnost, možda poslije milion godina, Allah već bezbedio prije i čuvao i kada bio potreba, onda on dao razum čovjek da izvadi i koristi. To znači Rabbul Alamin. To znači Ar-Rahman. I taj naš gospodar, on ima, ova sura priča 4 glavni atributa: Rab, Rahman, Rahim, Malik Yawmiddin. Časni poslanik sallallahu alaihi wasallam on jednom rekao: Ar-Rahmanu dunya, Var-Rahimu Ar-Rahimul Akhira. To znači Rahman
poslanik kaže Rahman, ovo je Božji atribut, milostiv, ovo je bude povezano sa ovo svjetski stvari. Što on bezbedi, svije bizneka, naš trud, sve on nama podari. Ar-Rahim, to znači, poslanik kaže Rahimul Ahira. Ovo atribut Ar-Rahim, to znači samilostan. Ovo je povezane sa ahiret, to je povezane sa drugom svijetu. Kada se kaže Rahman, to znači čovjek ne radi nešto i dobi od Boga sve što je njemu potrebno. Ali Ar-Rahim, to znači čovjek onda ovo osobine koje Allah nama podario, mi treba da koristimo i kada koristimo, onda mi dobimo taj kao naknada, kao nagrada, ali ako neko ne radi dobro djela, on dobi kazna. I zato je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on rekao Ar-Rahimul Ahira, Ar-Rahim, on je za ahiret. To znači kada čovjek radi i onda ako dobro djela radi, onda dobi nagrada. Ako loša djela radi, onda dobi kazna. I to znači Malik Yawmiddin, gospodar svih svjetova. Malik Yawmiddin, on je vladar sudnjeg dana. Vladar sudnjeg dana. I rahimijet. I kada čovjek šta god nešto radi, onda on će dobiti nagrada ili kazna na sudnjeg dan. I taj Božji atribut, onda svi su povezani jedno i na drugo. Taj rahmanijet radi prvo, onda dolazi rahimijet, a prije toga, kako smo rekli, Rab. Rab to znači gospodar koja nama hrani, koja nama od malo mjesto ili od mali početak on podigne nama na visoko, to se znači Rab. I Rab, kako smo rekli, kako je on počeo da čovjek od početka kako je život počeo bio kao nespomin. I zato Allah kaže u časnom Kur'anu Hal ta'ala al-insani hinum min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura. Surat Ad-Dahr, ajet 2. Zar čovjeku nije dolazilo doba kad on nije bio vrijedan spomin? I ovo je rububijet, kako je Allah onda uzio čovjek od on bio kao nespomin. Kako je počeo život? Kako časni Kur'an kaže kao biljkama, kako čovjek bio ne spomin, kao nevrijeden i kroz razne faza čovjek stigao na ovo oblik, na koji oblik sada se nalazi. I to znači od malo mjesto, od male stvari Allah podigne do završetak. I zato na drugom mjestu Allah kaže on je napravio čovjek na najbolji oblik, šta god je on stvorio. Allah kaže u časnom Kur'an Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Surat At-Tin, ajet 5 i 6. Zaista mi smo stvorili čovjeka
na najbolji oblik. Čovjek je stvoren u najbolji oblik šta god je Allah stvorio. A onda smo ga vratili najnižim, ili mi bi vratit ćemo ga najnižim. I ovdje je sada interesantna stvar. Da li čovjek šta god on radi, da li on radi na svoje volje ili Allah njega gura. Kako je ovdje Allah rekao. Kada mi smo počeli sa surat Fatiha, tamo imamo samo takvi Božji atributa, kao on je milostiv, on je gospodar svih svjetova, kao da on je vladar sudnjeg dana. Negdje je rečeno da on kazni. Negdje je rečeno da on uzmi osveta. Ne, on samo je milostiv. Onda zašto ovdje je rečeno i onda smo ga vratili najnižim? Allah je stvorio čovjeka da on bude blizu Boga. Ali čovjek sam kada je krenuo na stran put, na primjer Allah stvorio svetlost. Ili kada na primjer dan i noć, i kada nije svetlost, onda je mrak. I ne može da čovjek sada kaže Allah stvorio sada mrak zato što on sam neće da bude u svetlost. Ali na ovdje isto je rečeno, a svi ljudi nisu isti. Svi ljudi nisu otišli na niže. Kaže illa allazina amanu, osim oni koji vjeruju, wa amilu salihate, i dobra djela čine. To znači Ar-Rahim, kao smo rekli da Allah nama stvorio i sada on nama dao osobine. I treba da mi koristimo ove osobine. I kada mi koristimo, onda ima nagrada. Da si dobro trudio. Ja sam tebe dao ruke, ja sam dao tebe noge, ja sam dao tebe mozak, ja sam dao tebe oči. I srce i sve stvari da bi ti koristio, da bi bio bolji čovjek. I zato kaže, osim oni koji vjeruju i dobra djela čine, zato je za njih nagrada neprekidna. I oni koji dobro djela čini, koji šetaju, koja hodaju, koja idu na Božjem putom, onda oni će dobiti ovo Božja nagrada. Ali ima neki ljudi, oni trči prema ovo svijet kao Fata Morgana i onda na kraju čovjek misli da ima tamo voda, kada bude na pustinji, on misli ta je voda, trči, ali tamo ne bude ništa. I Kur'an kaže tamo on će nađe Boga koji bi njega kaznio, ili bi ako bio dobar čovjek, onda bi on nagradio. I zato mi možemo da stignemo do Boga ako mi njega slavimo. I ako mi držimo na sebe ovi Božji atributa, koje, kako je on rab, on hranitelj, ako mi isto hranimo neki siromašni ljudi, onda na malo nijevo mi ćemo biti isto kao gospodar. On je milostiv i ako mi budemo milostiv, onda mi ćemo isto uzeti jedan dio od njega. I zato kada se kažemo alhamd, ovo je infinitiv i ovo može bude objektivno i subjektivno. Objektivno to znači mi slavimo Boga i subjektivno to znači da mi primimo njegov boja, njegov atributa. I zato ovo kažemo isto, Allah kaže Malik Jomidin. On je gospodar sudnjeg dana. I ako mi radimo ovi prvi stvari, i onda mi ćemo stići
do gospodar sudnjih dana. To znači, on je gospodar na sudnjih dana, neće niko imati neki vlastivino, neće niko imati neke stvari kod sebe i tada sve stvari potpuno prepadati Boga. I zato mi kada činimo njegov hamd, onda moramo da mi vidimo i budemo zahvaljeni za svaki Božji blagodat. I samo ako uzimamo ovo voda, časni Kur'an kaže afaretumul ma'allazi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni amnanul munzilun. Da li ste razmislili o vodi koju pijete? Da li vi spuštate iz oblaka ili ih mi spuštamo? To znači koliko je veliki ovo Božji blagodat. I vrlo malo ljudi oni misli o tome. Mi idemo kući ili budemo na put, kupimo voda ili kod kuće uzimamo i odmah pijemo. Sa bismillah treba da pijemo. Ali mi ne mislimo odakle dolazi, da li smo zahvaljeni Boga ili nije. Ali Allah kaže, da li ste razmislili o vodi koju pijete? Da li vi spuštate iz oblaka ili ih mi spuštamo? Odakle dolazite? Ovo primite od Boga. Razmislite o tome. Ako nema vode, kako bi čovjek onda živio? I kako bi onda mi završili? I zato ovo, ako ne koristimo ove stvari kako treba da koristimo, ako ne budemo zahvaljeni Boga kako treba da budemo zahvaljeni Boga, onda mi nećemo uspjeti na sudnjih dana. I kada mi vidimo u početak svaka vjera, svaki put oni su žrtvovali radi Boga, svaki put oni, kao na primjer ako uzimamo kršćani, sada kršćani oni vladaju u širom svijetu, ali u početak kada počeo kršćanstvo, oni su puno žrtvovali, oni su dali život i taj je prošao više od 300 godina. Ali oni su bili zahvaljeni, oni su obožavali Boga, oni su tražili Božju pomoć, ali poslije sada ovo je vrijeme prošao i ovo je isto Božje milost, što onda ovi ljudi koji budu siromašni, koji budu slabi, Allah nije isto napravi gospodar na ovom svijetu, da bi vidio koliko oni su zahvaljeni. I oni kada potpuno budu povezani sa Bogom, onda Bog kaže, ja isto dam jedan dio od svoje vlaštvo na tebe. I ti isto, kako ja sam vladar, i možeš da ti budeš isto vladar. I zato on podari, na primjer muslimani, poslije dolazak časnog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, Allah koliko nije podario, koliko brzo podario vlast na ovom svijetu. I to znači ovo vlast ko pripada Bogom, onda on kada bude čovjek vjernik, onda on podari jedan dio njih. Zato kada mi čitamo surat Fatiha, jedan dio pripada Boga, a jedan dio pripada za čovjek. Na primjer, mi obožavamo, prvo mi kažemo sva hvala pripada Allah, gospodar svih svjetova, milostiv, samilosnog i vladar sudnjih dan. I onda drugi dio počne za čovjek, koja kaže Iyaka nabudu wa iyaka nasta'in.
mi jedino tebe obožavamo i jedino od tebe pomoć tražimo. I onda se kaže uputi nas na pravi put. Čovjek ne može da obožava Boga bez njegov pomoć. Zato kada je rečeno mi tebe obožavamo i od tebe pomoć tražimo. Ali prvi korak mora da čovjek čini. I kako čovjek krene prema Boga i na isti način Bog obrati prema čovjeku. I časni poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, Allah kaže ana inda zanni abdi bi. Kako moj rob misli u mene, ja obratim prema njega na isti način. Ako on misli ja sam milostiv, ja ću biti sa milost. Ja ću pokazati svoju milost na njega. I zato treba da postanemo isti kako Allah traži od nas. Kada se kaže ijaka nabudu, ibada, mi tebe obožavamo, ibadat ne znači nešto sa silom. Naprimjer, neko misli ovo zato što je Božja naredba i to je neka kao teret i mi moramo da nosimo. Ne. Ovo sam riječ, arapskog riječ ibada, to znači kada čovjek od srce bude pokoran. Ne bude pokoran samo zato što on misli da ovo je naredba od Boga i ja moramo da tako činim, nego od srce on kaže ja treba da obožavamo Boga. I onda on ide na taj put. I zato časni Kur'an kaže sibgat Allahi wa man asanu min Allahi sibga. Primite Božje boja i wa man asanu min Allahi sibga. Koje je najlepši boja od Allaha? Koja boja je najlepša boja od Allaha? To ne znači da Allah ima neka boja, ali ovdje to znači Božji atribut. Kako Allah postupi prema čovjek. I tako treba da čovjek postane prema Boga i prema čovječanstvu. I onda, ako je Allah milostiv, vi treba da mi budemo milostivi prema svima. I onda on daje jedan dio od svoje vlast za čovjek. I za časni poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže kul in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah. O poslaniče, neka ti proglasiš ako želite, ako hoćete da volite Allaha, onda fattabi'uni, sledite mene. Yuhibbukumullah, Allah će vas voliti. I ovo je sada jedan način kako mi možemo da budemo blizu Boga i kako bi mi stigli do Božje ljubav. To samo jedino može kroz časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. I časni poslanik sallallahu alaihi wasallam, kako je on stigao do ovo svrh, i Kur'an kaže kul inna salati wa nusuki wa mahyaja wa mamati lillahi rabbil alamin. Ti reci, moja molitva, moj namaz, moje žrtvovanje, moj život i moj smrt je samo radi Allah. To znači nije on ostavio nešto, 1 gram za sebe, sve poslanik sallallahu alaihi wasallam on to žrtvovao, obožavao, živio i umro samo radi Allah. I kada čovjek postane Božji rob i kada čovjek toliko bude blizu Boga, onda Allah kaže ja ću tebe isto podariti jedan dio od svoje blagodati. Ako je on vladar,
sudnjeg dana, onda on bi dao jedan dio svoje vlast na časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I zato je rečeno na sudnjeg dan časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on će biti šafi. On će biti kao posrednik među Boga i među čovjeka. I zato Allah njega podariti na sudnjeg dan taj čast od svoje dio što pripada samo njemu. Kao smo rekli, vladaru sudnjeg dana. I kada smo nešto radili prema Ar-Rahim, trudili, i onda ako smo trudili, onda mora da bude jedan nagrada kod Allah. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on živio, umro samo radi Allah. I zato Allah njemu podario taj čast. I za njega Allah rekao وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. O poslaniče, kada si ti bacio taj prašina, ti nisi bacio, nego Allah bacio. I onda rekao Allazina yubaji'unaka innama yubaji'una Allah. Oni koji uzimaju zakletva na tvoje ruci, oni uzimaju zakletva od Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Božje ruka je na njihove ruke. To znači kada je čovjek potpuno zagubi sebe na Božje ljubav, onda tako se kaže kao da, ali to je bio ruka od poslanika, ali Allah kaže to je bio Allahova ruka. Ali ovo je potpuno metafor i potpuno zbog ljubav je bio rečeno. Isto se ovo kaže na perzijskom man tu šudam tu man šudi, man tan šudam tu jan šudi, ta kasna gojat badaza man digram tu digri. To znači ja sam postao kao ti si postao kao ja sam postao tijela, ti si postao duša. I onda nema nikakva razlika među nas i među tebe. To znači postao kao jedan entitet. I ovo je metafora koja koristi i to se nalazi u časnom Kuranu. Običani Mesija alejselam isto dobio jednom ova objava. Allah rekao anta minni wa ana minka. To znači I am yours and you are mine. Ja sam tvoj i ti si moj. Ali ti si počeo od mene i ja sam od tebe. Ali ovo je metafor zbog ljubav. Ovi neki hođe kažu kako je on to tako je napisao. Ali ovo kada se čovjek obožava Boga i slijedi prema koraku od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda on dobi ovo Božje blagodati da bude on blizu i da on dobi taj Božje blagodat. I kada se koristimo isto ovo riječ, imamo još nekoliko stvari koja treba da objasnimo, zato što kada mi čitamo surat Fatiha i surat Fatiha je kao bio rečeno majka Kurana i surat Fatiha je kao suština časni Kurana i poslije toga svi su predmeti kao objašnjenja od surat Fatiha. I nema ni jedan ajet u surat Fatiha koja ne nalazi na drugo mjesto na široko značenje. I zato mi smo objasnili jedan dio od ovoga i iz pomoć od časnog Kurana objasnit ćemo neki drugi stvari koje su potpuno povezani sa surat Fatiha. Surat Fatiha je jedna sura koja odbija filosofija od sve religije. Naprimjer, kao smo dali već primjer od Hindusa, od Jevrije, od Kršćani, od ostali istočne vjere koje misli Bog i prirod su isti. Ali kada jedan ajet kaže Bog je odvojeno
i stvoren je odvojeno, onda to se pokazuje da ovo je završena knjiga. Na ovo knjiga nema nikakva sumnja. I inša Allah, ovo ćemo objasniti još neke stvari vezane surat Fatiha sljedeći put. I među vrijeme, ako vama bude nešto nejasno, onda možete slobodno pošaljite svoje pitanje. To ćemo isto odgovoriti kroz ovi predanje i onda neka Allah nama podari ovo znanje da bi mi shvatili Božje riječi na najbolji način i onda koristili ovo znanje za svog života. Neka Allah nama tako pomaže i do sljedeći put. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.